Kızık oldu o. Bir özünü tanıştırıp koyalım. Men atım Sulayman. Bir yaktan ükası olam. Bir tuğan, bir okula tamlat. Men eman tığırday albayım, mırdaş tüylüyem. Ulaqtığa çaptım, buğa qaraganda dədrak çapsam gerek. Men yaşıma çaptım. Men yaşında ulaq çap, ulaqqa barganda jөө barat bolçum. Amalda mında at yok. Bir at boldu, bu mini atlı biz görüp etire. Çoğumuz da. Akangizin o atı. Jөө barat elek ulaqqa, jөө. Jөө barıp çabat elek. Her jerde morat bolçu. Her yer hazırga bir yerlerde toçkalı olup kaldı. Nerede Osunbek'te çağırlar, Almalı'da bir yer çağırlar. Anda göğürlüğünden kolat saraylarda çağırlar. O şaklar var, jüye çapçıram. Şu 14-13 yaşlarımda çağırıp jirdim. Bir yerde bir tek kulak çağırlarında göğünce biz yaşıyoruzda. Tek kulak çağırıp, reza çağırıp gedip ulaktı basıp gedip attan uçup gittim. Kızıl paypak gibi aldım. İyi, no putusum gettirdi derler kızıl paypakçan. Yaşında ketaçan çapkan, bunu okşayan bilet. Ketaçan, torpak ulaktı, kadim gidi torpak ulaktı. Bir nerede degen dostum var, leskeri koyan ötüp gitti içeri. Tak ulakta, iki kolda taşlar vardı ulakta. Çağap kadar iki kolda taş edilir. Tak ulak çağap kadar iki kolda taş alıp geldiler. Bir kolda bitel koydu. Bir kolda bitel koydu. Hazırkı palvanların palvan emezi. Tek binalar. Al jönüle çağap kadar bir kolda, bu iki kolda taş alıp geldi. Tak ulakta. Ana torpak ulak varganda atlarıma öğrettiler. Torpak menden uğrura gelen sen çap deydiler. Şummal ele. Remel götüp gitti yakında. Şunday üşüttüp çapkanımız biz her kimden atını çapçılık yaşıyoruzda. Bir at bulat bile tibeydi de bizge. Jüye var atılek, jüye var çavatılek, görünmeden atını çavatılek. Anı burada göğüce biz yaşıyoruzda tek kulak çavatılek. Torpak ulak gambulat bile, torpak ulak açtaylar da. Jöneköyde çalanlar tek kulak birçilerde. Bir koyçu uğuldu olsa, kızdı olsa, ayılda. Balalı oldu, dese tek kulak birer de. Ulak köp bulat bile. Tez olur dedi. Tez olur. Mayır amalda sorun, mayda sorunlar sayıladılar, çoğun sorumlu oldu. Çoğun sorular giyi sayıla başladı. Açtaylar da. Bir torpak soyuturlu ötküz koyurken de. Bir talattan bir teker kanmak gelip soyup çağırıyor olacak. Bir torpakın pulunu ötken eken de şu malda. Torpak sasla jakşı bulak ötken eken de. Yemadır, çoğun sorunlar sayılıp. Moladır. Şunday. Şimdi qanday atlardı bindiniz anam? Biri atlarımızda desek. Men yaşımda görünmeden her kimden attan, avalardan attan çağırıp jirdim. Şimdi de, mına attılardı barlı bilet. Turganbay degen bir avam var bolçu. Amalda yemelerli gidey. Tülkünü kıyın armaydılar, tülküye kızık ele. Topko salva, jönököy çağıp deydiler. Anda çokoy baylabaydılar amalda. Çokoy çok çağıp deydiler. Hazır hep çokoy baylap kaldı. Ana ulak düşkönce de çağıp barıp, çağıp gidip alıp edildik. İnkeyip. Top bolbaydı, topko çeyin alıp gitmesen, top bolgandayn al kişi çaptırmay duruşat. Salba dediler. Salba dediler. O şey dip çağıp dedim ki çoğun oykondayla özüm at alıp bir kök at algam bir 10 yılday çaptım. O şey menen iteber tanıldım okşaydı. O şey kök at menen. Kök at menen de. Kıyın. Jana men aytdım. Jana bu yak aytkan kök at. Kıyın jakşat ele. O şeyini köp çaptım. Kayaktan aldınız? Kayaktan gelip kaldınız? Anım dedi Savuş degen kişi var etip gitti. Bunu Mukaşbay'dan ekas. Oşondan algam. Şöyle satır algan. 3,5 ming gele algam. 3,5 ming bir okan algide olup ketken. 3,5 ming dele 3 attım bulu olçunda. 3,5 ming de bu pul emi olup atkan malda oşonda 1000 somda oşonday olçat. Oşonda 3,5 ming algam. 10 yılday çaptım oşolat. Jakşat ele kıyın. Amına okşaytatda gör kayerdeki topku olsa var ele de. Anday hazırkıda emas, hazır. Siz nerede çaptınız ha? Şu açıda, Aksaman açıda çaptınız. Açıda şu öz yemelerle çaptık da. İki jakka. Alıslarga bargan joksuz. Alıska bir Talaska bargan Manas minde 5-5'ten. Nede jana Turdubek degen kişinin jirdesi gelmedi, oşalar Hasanbek degen bir dostum bali ötüp ettiremedik. Oşalar olup Talaska barganбыз 5-5'ten. 5-5 çalışkanlar oşu atmen. Oşalat men, oşalar Hasanbek degen dostum men oşol Reza astılganda atlar jerip onu ondan jağladı 5'ten 4'ten emas 5'ten 10 at jağladı. 10 atты salganda bana sürüp geldiler. Arkasından Batırgan degen kişinin bir toratı var ele. Batırgan degen oğul. Oşonun atını jağladı elem. Al uçka ayak ele. Men şartten getirdim alat elem. Oşentip Talaska barganбыз. Aldı 5-5 elde hazırkıda tay kazan emas mı? Tegere gele kılıp koydular şoka taşlaydılar. Biz bayağı göğüce 4-cü mesle alıp kaldık. Rasya'dan alıp aytkenimizde. Katlı varıp taşlayıp üstüne oran taşlayıp biz ulak ötüp gidelim. Bir жаңы birinci görgümüzde şomaldı.
Beşbeşti. Birinci varık değil Birinci varık şunda bilbey kalganımızda kандай ıraşat. Şeker basan ındak taştaş ke katı varsak murda taştaş keregen. Oşonun ıraşatını alыбай kalgam deydi var. Boldu. Neme andan keyin kanday kıldınız kögattan? Andan keyin kögattayın atlar. Ne oldu akırın aytın akırın? Kögatты karıdı. Bisirni karıdı anan bir iki jol urdattım. Urdattı Özbekistanга çeyim barганбыз издеп. Oşa yerде bana bir kişine nasaqta anası bazara satıp bermeli. Andan bir yakın elge maktap atkan atını çağıp жүрдüm. Жерде atты. Көп вакыт. Көп вакыт. Oşa жатным ошонун балдарын чаап жүрдүк. Ошо дакандын немелери болот ошондагы дакан уругу болот да. Bu dakandın urugun siz estirseniz figuraları kanday oldu akırkı uruklar? Akırkı uruk. Görünüşünden Men murdakı dakanды жакшы биле албайм. Ал калдар экендигинде көк атам даканлар. Ошону билем да ошону. Ошонун баласын. Kanday oşu görünüşü? Көк ат эле. Көк. Мындай көчмөрөөк жапалгындай чоң эмес эле жапалашак эле. Кийинки дакандар мына жүрөт күрөң көп эле күрөң болуп алып азыр мындай чагыраак болуп калды. Пашкилашып кетти. Пашкилап кетти да. Майданып кетти. Мурдагы дакандар да кылбай калды. Азыр жарайт, мындай эмелерге жарайт. Каттуу эле катта жыйындар болуп жаткан, сен көрүп атасың. Ар район, областтан топтолуп кеткендерге сал чактык кылып алат да дакандар. Чаңы ичине келип болот. Ошону мындай алмаштырып, чоң белери коюп, уругун чоңойтса, бул аттар эми дакан бөлөк да. Даканды кайсыл жерде болбосун билет даканды, угат, көрөт. Даканды эме кылат. Бар укканды, Кыргызстан бар уккан даканды. Даканда мына медең тайың палвандар да бар эле, бирөө быйыл өлүп калды, асылып эмеле көрдүңбү? Шитке асылып калган. Ошол чоң эле. Ошо күрөң аттын баласы ошол чоң эле. Ушулар да болду да көбүнчө дакандар. Акырлары дейм. Акырлар ушулар эле да. Ушул ат эң чоңу дакандын чоңу ушу болчу. Жакшат эле. Алгыдай жазда шитке асылып калган ошол дакан. Ушу менен бая акам торатын мен чабып жүрдүңүз, кийин өзүңүз кайра алдыңызбы кийин да? Өзүм ат алдым, мен мурдагыдай болбойт экен да. Көк аттай болбоду да. Көк аттай болбоду. Көк атта ушу каккан жерге жете билем да. Андай ат дем. Ава метаксы бер келишип калат экен да аттар. Келишип калат да. Эме болот да, адамдын эмеси келет, аттында келет, ошондо бир кыл келип калат да. Өкөтөң бир кыл келип калат. Жылдыз тура келип калат экен да, бир. Ошондой калат. Аттындагы балгандагы ачылган мал болуп калат экен да, бир. Эми азыр деле баракка улакка барабыз, чабып эшетебиз, белден операция болгон, ошондон кийин анча чаппай калды да. Мына кишилер чабат эми булар ден соолугу жакшы экен да. Же баа сал улубайгандан чабып калдыбы, жашап өткөндөн азыр дары калтырбай чабып атат да. Так деле. Айыл өмүрүн берсин, жаба берсин. Siz ulaqda ıqsam dadil çabıpsız bu bir aytыңыз бе, приемдардан айтыңызчы. Көпчүлүк кылган кылыктарыңызды айтыңызчы. Прием эми улакта бирок күчтү ham талап кылат, анан күчү жок, жөн эпчилдикти ham талап кылат да. Эпчил болуш керек. Көзөм болуш керек улакта. Көзөм болуп, кайерден кармаш керек, кайерден жетиш керек. Ушуну билиш керек да көбүнчө. Ошондон кийин 1000 палван болгондо ham атың жетпесе, жеме албаса ала албайт да. Кээ бир палвандар жүрөт, килеген эптей албайт да, эби жок. Чаппай деле жүрөт, чапкандар ham жүрөт. Улакка ham кичине эме болуш керек да. Ошо мен Надир деген досум айттым го, ушундук сигаретти тиштеп алып чабат алам алды. Так улактарды жөн эле чаап кетип алып кетчү болду. Эки колду алып ташайт эле колун. Чапсаң боло эле. Анан ушу торпок улакка барганда сал эме болуп калат эле, досум сен чап. Менден торпок оор экен деп калат эле ушундан. Шум сүйлөйт. Шум сүйлөйт эле. Ошондойдон бир. Ошондой. Авам атасын айтты, сиз дагы бир айтыңызчы бир. Сен өзүңүзгө жаккан, сизге айткан бир акыл насааттарды айтыңызчы атаңыз. Мен атам менен аз эле 1-2 жолу эле улакка барып калдым. Мен жашыраак болуп калдым да. Ал таран деген келген мына Уманкул акалар аш бергенде, билесизби? Ошондо мен атам учкаштырып келген. Анда мен жаш элем. Анда бир 5-6 жаш эле болсом. Ошондо таран дегенде көргөмдө, мына кайчы кулак ат экен. Муза палван. Ошону жашымда ошону көрүп калдым. Анан атам барда мен улак чаппадым. Просто анча-мынча учкаштырып барып калат эле. Анан кийин улакка барбай калдым, карып калгам эле. Таранды көрдүңүз сиз? Ошондо бир таранды көрүп калгам. Ошо элес мындай билем да, таран депкенде таран деп калчу угат элем. Анан таран дегенде бир торатты көргөм мындай. Кайчы кулак. Кырсылдаган. Ошону көрүп калдым. Ошону эстеп калган экен да, таран. Атаңыздын акыл насааттарынан барбы эсте калганы? Атам акыл насааттарды айтат элем. Улакка барганда ошо малда 1-2 мындай 2-3-4 жолу барып калдым, эстегеним. Анан кийин барбай калды атам.
улак барбай калды. Şöyle dem olup kaldı. Karıp kalgan edi. Oşunday den. Siz ulaka jarap dem olup kalgan atаңыз келе карып калган экен да. Ооба. Atam çoңураак болгондо, мен çoңураак болуп атам жашыраак болгондо ат бат алып берип, мындан кыйын чаап кете берем аттар. Лака ава менен түшүнбөгөндөр болсо, ава менен бияк бир тууган мына. Бияк бир тууган агам болот ден чоңуш. Ошентип улак чабып жүрдүңүздөр. Ошентип чабып жүрдүк. Биз мурда чапкан малда жөө бар чабат элек да. Жөө барат элек. Карда жөө. Амалда азыркыдай машина жок, ат көп эмес, азыраак болот эле. Бир үйдө бир ат болот эле. Бир үйдө бир ат болот, бир адам келсең уч качтырып албайт эле, жөө барат элек. Азыр мына ошентип улак чапканбыз. Азыр эми улак чаппасаңыз деле бар, кызыгып жүрөсүз да. Азыр деле барам, кызыгып барам. Эми азыркы улактар эми мурдакыдай болбой калды. Жалаң эле тек, барып кармайсың тек, зымды кантип кармайсың, зым. Эгер килип алса болду турат. Мурдалар жөн эле жакшынакай эле чаап, улайда, улай улактарда биз деле чапканбыз жашыраак улай улакта. Аттын бутуна улай колду ачып берип, улак ширактан кармап бир тартып туруп, аттын бутуна ачып берип кетирчү болчу. Ошондой эле тазалап. Азыр эми билбейм, азыр жалаң эле тек, чылбыр деген бир беле чыкты. Ады мен кыйынымды эле чаба албайт. Бирөө илип алган болсо кетет ошо менен. Мана буяктагы 1000 пилмемтен тартып ала албайт экен, эгер илип ала деген жип менен кошуп. Бу илгери ушундай болгон экен, мына палам менге ат бербегем деп, атка бир сүйүү башкача болгон экен, атка урмат башкача болгон экен. Азыр ат кымбатыраак десе болушат, пул болот го азыр. Эми азыр бар эле ээсилерде эле акча болуп калды, пул. Ат алыш керек, сатыш керек пайдасын. Азыркы палмандар көп эле сорун алыш окшойт чамасы. Эптеп эле бирөөнү чыра калат, көт тек бир беле мен алып эле. Мурдандай көрөм, көбү оюн айт эле, оюн кызык. Биздин хоббибиз ошо улак болгон экен да. Ойногонго зар эле кандай эле сорунга кызыккан эмеспиз. Сорун деле кереги жок болгон. Сорун деле кереги жок болгон. Жөнөкөй ойнош үчүн бирөөнүн такасын сатып алып деле пул топто ойногон улак эми кызыккан да. Оюн болгон. Бу азыркыны айтыңызчы, азыркы сиз мына эл аралап дагы деле жүрөсүз. Мына ачыда аттын күчтөлөрү көп ачыда. Бу палан $1000 сатты, тикинче $1000 сатты деп атат. Бу ат кармаган кандай бу? Мал койдон салыштырмалуу, үйдө тирикчиликке жарайбы, жарабайбы бир? Ат тарбиялап улак алып чыгып сатса. Эми ат багып саткан, билбейм, эми жаккан эмгекке жакса керек. Аттен багып саткан ал акча билбейм кандай болот. Жөнөкөй мал эме кылсаң болсо керек. Аттен просто кызыкчылыкка миниш керек да. Бизнеске эмес, кызыкчылыкка. Кызыкчылыкка улакка бар, жөнөкөй мен аттен ошого эме кылганда кызыкчылыкка. Анан азыр жалаң эле бизнес болуп калат. Багып эле кичине ала коюп эле кичине алып эле мындай деп көрсөтө калат. Ана сатып ачат. Ишине келеге кирип турса болду, Келеге кирсе керек, көңүл аш керек. Ас алыш керек, топко кириш керек, чыгыш керек, ал сорун алыш максат эмес. Мен мисалы ошондой ойлондум, ат салсам 5000 сом сорун сайса 5000 сомдон көрө 1-2 жолун ары бери салып чыкканым ошол эмем. Ошо рахат тең. Ана рахат ошол. Ошондой деп ойлойдум. Азыр эптеп сорун алышпы кандай. Хоббида менен мисалы мына киши бар улакка барып ашырып кыйкырып чабат. Хоббиси да. Ал сорун алыш эмес, ошон чаап, ошон жыгын бар атат. Мына 76-га чыктым да, ал 76-га чыгып улак чабат атат. Сага эми рахмат, ушунчалык эл кыдырып, эл таанып, элге эме кылып, элдерди таанытып, элдерди көрсөтүп атасың, рахмат экен. Эми көрүп атабыз эмелерден ушинтип атканың. Молодец, кем болбо. Өмүрүңө берсин, тынч бол бала чакаң менен. Баарыбыз заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Ушундай тамашалар боло берсин. Жакшы. Эми баарыбызга денсаулык берсин. Тынч болойлу. Менден сурагандар көп да. Мен бир да өзүм да кайрылып коеюн. Ушундай абаларым болсо эгер силер таңдаган айылыңарда көп экен аба. Баткендерден бери чакырат мени. Баткенге кел, Оштун о жерине кел деп. Ошолар болсо бала чакасынын номерлерин табып мага жазып койсоңор туугандарым. Менин номерим 0550 35 37 37. Ошо адамдын ошо аксакал менен байланышмага кыйын болот. Ал аксакалдар телефон кармабайт азыр. Илгерки көңүн адат бу телефон бир жерде калат ошо бойдон болду. Анан бала чакасынын номерлерин жөнөтүп койсоңор, мен сүйлөшүп,
ошақтарға жол түшкөндө бериши силердин айлаңардагы аксакалдардагы бертире тартып келем. Ошентип көрүп айлаңар барып келгендей болосуңар. Мына ошо аксакалдарды көрсө, ошо алыстагылар ошо өзүнүн элин жерин көргөндөй болот. Рахмат азаматым. Марат. Ушинтип биздин да көп бу жерде чабан балдар көп, жаш балдар көп. Чачапка мына тайың медеңдер бар, көп балдар. Аксакалдар бар, Турдубек ака бар эле, келбей койду, ошонун ичинде топтоп. Баягыдан бери көп сөздөр айтылды. Мына палбандар, мен мына палбан бу эки палбандын атасынын бир айткан сөзү бар. Атты тандаганда деген. Аттын мойну жумуру болуш керек деген. Мындай азыркы аттардын мындай карасаң, мойындары мындай жар да. Мына эки жаны жок. Анан бу палбан айтканда, мына ничкерээк болуш керек экен да аттын. Ошо ничкерээк, анан мына мойну томолок болсо, жумуру болсо, мына эки жаны дагы мындай өскүлөң болсо, ошондо ошол атты эч тайманбай ала турган болсоң ала бер деп айтканда, ошо кишинин неме ошо палбандардын атасы. Анан дагы Дакандын небересинин ошо Бозаттын баласы, өз баласы ошол. Биздин бир абаларыбыз да болчу. Ошонун бу кылыктарын айтты, дагы бир кылыгын айтайын. Мына колхозго өтүп кеткен анда. Мына Кызыл Сеңир деп коет, менде ошо жерде бир улак болгон экен, аш болгон экен, мээреке. Ошондо ачыда Калаба Ырайыш экен. Калы деген бир килейген адам болчу, чоң. Анан ошого мингизсе дегенде ошол атты. Ырайыш, анын үстүнө палбан, эч ким көтөрө албай деген ал торпокту. Анан кийин буяк айткандай, анан о көтөргөндө ат чөкөлөй калат экен. Мурун билген эмес экен, аны чөкөлөгөн, көргөн эмес экен. Эч ким? Жок, ошол минген палбан. Калы деген абабыз. Анан эл кыйкыра деген, көтөрө бер, жыгылбайт ат дейт экен да. Кийин яна көтөргөндө дагы чөкөлөй деген да, анан салып чыгып кеткен экен. Муну ошол Андербек деген ажы өз көзүм менен айтканда, неме көргөн экен, ошо кишиден укканда мен ошо сөздү, ошол Бозаттын кылыгын. Эми анын көп кылыктары бар, Бозаттын, эми өспүндөрү жакшы чыкты. Эми бу палбандар айткандай, ар кандай улаксыга бир ат түш келет. Экинчи кайталанбайт ал. Мына Абдыкадыр деген абабыз өттү, буга бир жерди аты болот эле, аны анча билбейбиз, кыйын ат экен. Андан кийин андай жакшы ат минбеди. Такыр. Туура келбеди. Анан мына Полотбек деген киши аз дагы деле бар азыр. Палбан. Ушуга бир торат жолукту, кийин деле мурун деле андай ат минбесе керек. Боз атты минди, өзү деле айтып атат, андан кийин андай жолуккан жок, алдым деп. Анан мына палбан деле ошол Даканын уругу минди, кийин ошол өлүп калды, ошол узун моюн жерди ат эле, андан кийин андай ат жолукпады кыскасы. Анан мага дагы бир ат жолукту, ошо көк ат. Эми булар билет. Ооба, муну ушу Желмогуз Аби Казак менен ушу Мемедалилер арбап, ушу кандайдыр бир өзүм сатып үрдүм да. Пулга кызык. Жок, пулга кызыкканым жок. Кызыкканым кийин айтып берейин. Бу эмне саттыңыз? жок, мындай аны сатпайт элем. Анан ал Аби Казак менен неме Мемедали ажыда Осмонали деген бир өлкөлөрүбүздө эки ат бар эле. Бурлатка келген экен, анан ошо Шамшеден алган көк атка келген экен. Анан мен ылдый жөнөдүм машина менен, кар жааган ушундай. Анан кысыл напс беле ат соода болуп аткан экен, ширинкана алайын деп чөг алдым, бардым. Барсам эки ат соода болуп аттыр. Анан барака кылганда анан ширинканы алдык 100 сомдон. Анан Аби Казак айтып калды мени. Дос, көк атты сатып жүрбөйсүңбү? Сатпайм, кой. Сатып бере. Анан мен тамашалап койдум, эми күздө үйүргө коюп келейин, жайлоодан келгенден кийин келе бер деп койдум да, тамашалап эле. Бир жериңиз бар ошол жерде. Жок, ошентип эле койдум. Анан мен бул пулга бербейм дедим. Жок. Кийин айтып берем. Анан кийин ошонсом, ошону жылганда Мемедали келип калды анан. Казакка берексе мага бербей. Сатылбайт. Анан бир абаларым бар эле, сатсаң сата бербейсиңби деди. Анан үйгө барайлычы дедим. Үйгө өттүк. Анан алиги анан атты сүйлөшүп атканда айтты, мына жакта алиги сурат сатылат экен. Дүйшө деген сураты бар эле мына көк алмада. Кыйын ат болчу. Ошол палбан абабыз айтты, бу кыбыраган атыңды сатып, ошол чоң ат суратты ал деди да. Сатат экен деди. Анан Абдыкадыр палбан. Анан Аби менен али неме сатат экен, ажабама апаргын ошого. Эртең пулду аласың, алып келип аласың деди. Ошонун сөзүнөн макул келип сатып бердим да ошол жерде кыскасы.
Anan baldarım jaş ele, çoң balam çoڭa öyle kalgan, kısıra kal ulakka ışığı yok ele da. Anan bu murunkuyun ulaktan gelgen kısırak. Anan ikinci balam koyuğa çıkıp, koyda aydap gelip kalgan eken, al bakıt, oşo bakıt degen balam jetelep çıkan, oynap çıktı atkanadan kısırak. Anan berki balanın janına bassam, iki gözünden jaş ağıp durup talanttın. Al sağlı ışığı var ele da. Anan hem al maşineden ürkötele de ölgüdey. Yemi maşineden balanın yaşın görgönden keyin maşinede çıkpasa alıp kalam dep turam derdim. Anam bir borta koy maşina alып kelgen eken, sıla nары döngö tarttı. Oynogom boyunca maşinaga çıkıp ketti da kısara. Oşonun nemesi de anan kete verdi, kala verdim. İçine bağ başı verdi. Anan keyin bir avam bar ele yolun boyunda biyi bolup жүрген. Bir kogat alıp ketti bir maşini. Kimiki dep kalıp da. Görüp durdu. Sulayman Kul'un atı ketti. Kimler alıp ketти? Abi mene Mehmet Ali alıp ketти. Atağın oğlu kaski. Ahmak o. Nege satat bu? Bilbey deşittir. Anan keyin şu oydan kala verdik. Mana palvandan atalavuz dedi menen. Erteden ulak bolup kaldı. O şey kolottu. Bir öspürünün var ele kısalak. Bolboyt. Anan batırgan jinde aytты atağınızga karmagıla Sulayman Kul'u dedi. Yıkkıla dedi. At satkan atağın oğlu kaski dedi. Tamaşalap al ulak çağa bir palvan aligi Kutmanbaydın balası. Emi arganda adamga bir at tuş keledigen keyin aldım. Bolboy degen. Al андай attar yok. Men şu at menen şu atты çapkanda tizgindi opsum karmabay dilem da. At özele ketet bolçu. Biröөр muну palvanda ulak bolsa jönelem jemirip ketet ele da. Oңой yaşat ele maga. Şu karap turat elem palvan aytkanday şu gözömöldöp. Ana bir oң kelgen jer salat elem salganda aşıp kete berediler şunday dedi. Anan ulak açkandan keyin toktotuşanı jönelem jar bolobu. Göbünçü men attı şu ulakka bararda yok degende eki mığın almaştırat elem da. Ba al vakta çildide olat ele ulak. Bak kışındası olat ele. Emi eki mığın almaştırıp koysan kıyla attın nemesi taygalanbaydı da. Butu. Şunday olat ele. Hazır emi kardık emi balдар alıp atat emi андай attar yok da hazır emi no palvan aytıp ketти go. Андай attar. Bir palvanga bir tuş kelet bir ulakçıga. Ana oşonday attı izlep jüre beret muna palvan menen puldu alıp alıp bir ay izledik ey. Şene bir çişka kozalganım yok. Yok boldu o min oşo pul. Bir ata alıp Suzaktan aldık böyle 25 minge. Ap gelsem Türk'ün atını ap gelgen ekenmiz ertesi gelip yüktep ketти atağın oldu kaski. Alıp ketever atın dedim. Hayır men ap gelgenden al atka üsöm menen nazı ol kardar bol niçka degen şıpırma. Şunu satayım ağa dep. Oşo oydan enem aldık hem murunguda emes. Problem oldu da ama pul bargan sayın düşöverdi lıyla. Bak pul düşöver oturup bu kişinin satkan atına bir at gelibey kaldı. Bir ay men mınday oldu. Attı satkandan keyin haligi hargimden söz uqtum da. Minege satasın. At seniki emes eldin atı degenler boldu da. Tursun Mehmet aka hem oşonu aytkan. Muna almışlardan biyi var ele bir. Şu kişi hem aytkan mine satasın. Al seniki emes eldin atı bolçu dep. Ana oşondan ana al bardım. Ne olsam oşo bol dep. Mehmet Ali'ne. Barsam at yok, Mehmet Ali özü yok. Katını var eken. Katın aytadi kim satkan? Men satkam dedim. Attı berbeyim dedim. Eğer puldu attı berbese puluna malbayım de bana basa verdim haligi. Bağ başını taşladım oşarıga. Ha keyin bir aydan keyin oşo men kaçıp yürüdüm. Anan bir günü uydan basıp kalıp aksasını aparıp verdi. Ayla yok aldım. Anan keyin ne kalayın. Pul yüce neme olgandan keyin. Küçük etken ha şunda. Anan palvan davir bunun dostu var. Üçe bir ay izledik. Men Can Ivan var şu menen ketebis. Gelse gempirim bir indikti soyup taray kılıp turat. Atap kelet. Attırma beladele yok. Oşenti menen attın kızıkçılığı da ey. Anan oşo surattal almaya kaldım de men oşo bardım anan suratka. Koyam algan çok dışarı. Çıska kulak alganım yok. Yok boldu. Anan oşo düşege bardım. Birden ağacına aparayınız da acaba açsam tavamayın odat dedi. Anam Begmat deyen kişiye oşo jana ayttım go. Oşo Allah var alır gelsek, satsel alamın dedi, alabız dedi. Xuda kalasa. Anan İsmail'de aldım, tokulganı saldım. Bazar koyun sentinden ıldıy burulsak sarayga, oşo sarayına. Anan bir top adamın içinden düşe ketip attır.
Anam toktot dedi. Toktot düşönenen tuyuğuyla çık maşinege dedi. Al eltengde öyle çıktı. Narak var toktogondan toktot dedi. Toktottum. Düşe dedi surat satata gezin dedi. Oşanı Sulayman Kulga berezin dedi. Oylanıp durup satan degenim çın dedi. Birok adı satmay kaldat dedi. Geçe dedi Mehmet Ali mene nabi gelgen aytmadı dedi. Men ayttım oşolökö aytıp gelip otam da dedim. Oşolökö düşatın satat eken degen için geldim dedim. Bize gelbeytelem dedi. Dedim. Üyde dedi birinci balada bıştı dedi. Sarayda baylanıp turat desi. İkincisi Kunan dedi. Sarayda turat. İki öspürün turat. Biz kellabız yetmedi. Oşonun birini alıp olmayayım dedim. Anam basaverdik geldiğim. Anan keyin daha bir Jaksat barlı oşoğa vardım. Daha oşa Begmat deyen kişine yapardım. Almalı'da. Özünün haligi. Şeral'ın atına. Kıyınat bolç. Anan anı salıp alıp yapardım. Haligi Türsümen degen aldında sarayda eken barsam katın ökü oturup dural yine ökü. Oturup aytırıp Begmat'a Şeral'ını çık eşike dedi. Ökenen çıkıp gitti. Sıra içim urup kaldım. Şu aynı tattı. Girivelen hangiyin Begmat'a ayttı. At satılbayt eken o dedi. Buna öz aytkan dedim ey. Şeralı, kuğazı kılam, kögattay kılam dep aytkan çın mı desem çın dedi. Al belki anın tuğanı da. Al aytıptır ey sat battı. Satsan özünü kıynayt. Özün az salat demen andanam kalı o oydan at yok. Hani bir ek sat aldım ya okşava da tarz keyin. Anday al kögattı munolar bilet. No palvandar. Emi jönelemi Livoyla surayıver oşa. Sulayman Kul degen bir kiçineki adam bar eken oşonun kögatın bilezin erbi dep. Tarıkın oşolar bilet. Ek Sulayman Kul'da teң bolgon birok. Onu Sulayman'da da bir Jaksat bolgan. Mununda da gali Bozat'ta ayttım o. Jaksat bolçu. Sulayman'ın atı çoğun ele. Torat bolçu. Oho kala atı. Sulayman Kulağın var mı? Vallahi bar hazır bar. Barıp geleyin ha. Bar. Emi şunday oğlum emi. Yıldıyta. Bula veşin kadar. Emi ulaktı alınca alıvızca çaptık. Kıdırdık, attıdan mindik. Emin atam yılkısı olgon yaşınan. Bunu atası da yılkısı ol birge жүрgemiz. Emi şunçalık oğlum gelgenine çoğun rahmat. Emi altınday olgon vaktını orotup şu gelip şu ulakçılar var eken, şavendes, palvandar var eken de şular diliktep gelgenine çoğun rahmat. Üyünde ulanın tınçılık olsun, tımaksılık olsun, balı sakalı ol, önü ve kıvalın jogor olsun. Daima işlerinde iyilikleri olsun. Şuntep şu el jutqa tarqatıp görsötüp жүрөbergenin Allah Taala özü nasip kılgan bolsun. Daima tinç bolup elin arasında şuntep жүрөber oğlum. Allahu rahmat. Moskvada turup ama benzinge pul salıp turatma katayın. Jakşı eкен Ben havalarımı ber, men ayırda. Şularga bir özü sponsor bolup bereli dep жүрüp aytat maga. Ema şu balдар dagı şu şerde el tinç bolsun. Elin arasında oşolar tinç bolsun. Ikbaldары jogorу bolsun. Köpçülüktün arasında tinç bolup tapkanların Allah'ım bereke versin. Adaldan bolup adalga jumşalsın. Tinç aman ormatlı bolup kızır jür olsun da ol şu atenesinin aldına tinç hemen gelişti. Allah Taala özü nasip kılgan bolsun. Allah. Men munolarda güzür ulakçı bolgonum jok. Çınını aytıp bereyim. Bastimide ele görüp turasın. Sen mecbure ulakçı oldun. Falvan. Şulardın şarapatı tiydi emişi kılıp el ozuna girip kaldık da kıskası. Şu oğlum rahmat. Mayli senin gelgen. Yaxşı. Бар болуп, тынч болуң. Көргөндөргө, жакшы эсептер жазгандарга, туугандар, силер дагы бар боло, тынч боло, иштериңерге ийгилик. Мына өкүл уулум өтө көп жардам берди чын. Акам.